nang li te konten ka we ong sia alang li phan abijo alam thi humlok ben sinal te konten ne bonai lo bonte ala karbi konten phan ki pu phan de nang li te konten na we ong si bang konten en bang konten bang video bonai pot konten ne bonai do no bonte la sone chipu nang ne lo nang ta konten ke selam ni phan sinal te video bonai lo bang ta ke mesen ni phan si video selam lo nang li ko pilon te konten hian phan chupu dunia dorkar la son ma minitum kining jini alam na ma lain tha nang li tum la so biju kansinal tum support ma la pen kansi chok la an pe la pen kansi chok chi ma la bang so minit lam kining ji lain tha kere puta ritu ong te beng la la son ta taxi inu karbeng lo lo ke thek na ya bang fu alang li ke la pona ke thek lo la pu ana ke thek lo muni na phanta respect ki ja poravi said lo. Yes, everyone knows him, the legend, the well-trained journalist and the one and only highly educated person in Caribbean. Please give a big hand for Mr. Ranbir Hanse of Carbi content. Kecheng ke kumata nang kecheng ne sita Engleng miro ke damason si kecho kecheng hut akar ke ajar suet bontanon ke ade theul. Neta chining tung dukti kumada reporter si lapon highly educated person lapen a well-trained journalist phanle chokchi pugyong don hailo lapuana courage ke 2 minute ke tudra phanta anchu etlo buan ke ajudam haijibo alam ka che phu ka chilong i ke bang hini be dang bon na me alam ka judu nang ke Caribbean lo pen west Caribbean lo ke du reporter ato non malom Karbi konten long konten ewe dead bon la si bang messenger long text work alam ta anin ki thia video che salam del just like the chapris creator jong se ngut bak komeda kaino pe dun note nang hem wang hamji nei nang bang hem dori bozon he nang phan a hok jong si la boson nang pu wek bo thang te i be phan jong wen non but with evidence bonta alang la pon ni de da fit busita me alang video long thang evidence ta vi mate nonalang ke remji dog por hut bang ajirpo tum han toy si tok komali la sona message nang lut ha puji ma pon met in international law article 19 la bang ke freedom of speech pulo anitinta kupima ni ke hang mula so ning ke hang ason ninjelong pomat directly am hang jong flokta in salwanet humiliated po bang ke li puji pusita in a funny way non kenang methang ke torapam methang ke dan long ka expose ji puani ke hang kamatha ke reporter atum phan bonta ki yutsia por MLA sot kali nang ta suri punang pobon la ke sita dia po bang ke chohang hebon athe arloso Facebook user tum pen ka cheprek avi pin le masap a comment aphan arloso tum ka reply at the sonsi lata lason le arloso tum ta mo muni de tum anung pensi ke damlo pu tang te nei si ke chok chelu pu chi pu media versus Ranbir Hanse alang first video lo bang ke reporter mat inura reporter pensi chepo chok bonta alang second video ke upload thu lo bang ke MLA ake haya phanta pale rock kupi posi second video lo alang MLA amenta clan rock alang first video long penang ana comment hul bang so comment bang ke MLA ke haya phan ke inside hai bang wi inside thek bang wi non Ranbir Hanse pansi pu ware tang te hula nang li comment lo na kipidina tum ke media rules regulations it hek la pen mass communication ke thek pame tum luma lale nang alam kar ju pen video salam set ke Ranbir Hanse first video long ke MLA alam wang wele koson si second video long defend upon MLA alam wang joila mo pen ni lang pulo mati Facebook long ka chan proof sabi marto masan comment hek lok lote ka reply do bang ko pinay message pilo po tang te ka reply lo video pe arlo so tumle konasi ke chok chelu po chi pupo lahai ke sarmar tum si chini non second video long bang ke ko pe po si MLA funding sai said that to selang li you are not the person to question this question to the reporter they have their higher authority which they have to listen second video long alang media reporter ho perangan expose ju puse jisiglo alang long approve do kolonte jong sinangli expose ji nai long approve do porante expose not who stop you to doing this mate lahaya record ta non si AI pen selam lang puma
Now, the judge need an evidence for the judgment. Ang kuro pilong kabeda dalam ke Jepang tangi oi nang ni. Mo ke you report ke nang si. Sorry. This video is adjourned. La sonomo wang we alamen jira tumpan hedi abijo lang teng tungti. Nang li tum telai thala so minit pan. La sonomo wang we lam ning jira hedi alie vi pin lo de nane. Aling samri dang lo nang likin yidu ne ka me lo no pore. Bang chathan lo chimum lo bang buji thek dum samri lo ba buji thek tum ba hang bom nang paning ji bom na. Nang li pila ko army ke badan thilang ke nang li video lang ba ba ma mate nang li long follower kom he bang phan content na bi ong si video banai pula nang li phan le nang puseta nang li ta ruje ma jok ta ruje lo de